Yesu ashimwe, Yesu ahabwe icyubahiro. Ni ikiganiro bohoka kazi na karibu tuganire. Ngira nsubize ku bantu banyandikiye bambaza, nsubiza bamwe, abandi tuzagenda basubiza bivanye n'igihe. Uyu munsi ndasubiza ku bantu bansabye ko twogira ikiganiro cyo ku bantu batararonka urubyaro, abantu bifuza urubyaro. Yesu wacu ahabwe icyubahiro. Ni ukuri nshuti mwene data, mboneyeho no kubabarira ko samedi azaza aba ari umunsi wo gusengera ibiganiro, kimwe mu biganiro twagize mu ndwi muri iyo ndwi. Reka rero tuganire ku bantu bifuza urubyaro, bakeneye urubyaro. Nshuti mwene data, icya mbere ni ukubwira ubanze uzamure ukwizera, umenye ko Imana ari itanga urubyaro. Nta kindi gitanga urubyaro uretse Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana niyo itanga urubyaro. Nkaba ngira twese dusome muri Zaburi 127 ku murongo waho wa 3 haravuga ngo abana nibo ngabire Uhoraho agaba, imbuto zo mu nda nizo mpera atanga. Yesu ashimwe cyane. Imana niyo itanga urubyaro. Nshuti mwene data, zamura ukwizera. Ukwizera kwatumye Aburahamu abasegokuruza w'amahanga kandi yarageze mu zabukuru. Nawe nshuti mwene data, aho ukeneye umwana, umuryango ukeneye umwana, ni ukuri uzamura ukwizera, wumve ko Imana ari itanga urubyaro. Yesu ashimwe cyane, kandi ari ingabire nziza Uhoraho atanga. Yesu ashimwe. Ana Imana yamuhaye umwana, imukiza agakengegwe, imukiza agasuzuguro bamusuzugura. Ana we nta n'ijwi yari afise rimubarira akazoronka umwana, ariko ntiyacitse intege, yagumye yizeye Imana, yagumye asenga Imana. None nshuti mwene data, nawe senga Imana, wizere Imana ikora igikomeye, iguhe ikibondo. Yesu ashimwe cyane, iguha umwana mwiza w'umugisha. Nshatse rero tuganire n'uburyo umuntu agomba kwitwara mu gihe ushaka kuronka umwana, mu gihe wumva ko ushaka kuronka imbanyi. Burya hari uburyo ugomba kwitwara, hari comportement ugomba kugira, kuko umubiri nawo usaba ube mu mwanya wayo kugira ngo bigende neza, ubashe kuba wakwakira umwana. Rero wowe ukeneye urubyaro, wowe ukeneye umwana, umuryango ukeneye umwana, ngira ndababarire uburyo ugomba kwitwara muri icyo gihe uri kwifuza umwana, uri kurondera umwana. Yesu ashimwe cyane. Icya mbere nababwiye ni ukuzamura ukwizera, ukagira ukwizera. Yesu ashimwe. Ukizera Imana, ukizera ko Imana ariyo igomba kuguha urubyaro. Icya kabiri, kwama witeguye muri wowe ko usama imbanyi. Nk'umumama, wowe ukeneye urubyaro, itegure, wame wumva ko ugomba kwibungenga. Ni kwa kwizera nyine, wame ubwira umubiri ati jyewe ngomba kwibungenga. Ibyo bituma n'umubiri witegura, umubiri ukitegura ikibondo. Yesu ashimwe cyane. Ikindi, kwiyumvira ku mwana cyane. Yesu ashimwe. Ukiyumvira ku mwana cyane, wabona umwana wa mugenzi wawe ukamunezererwa, wabona umwana ari magenda ukamunezerwa, ukumva umukunze, aho kuzamura kumva uzamuye, kumva udakunze umwana yawe ukavuga ati si uwanjye, jye nta n'umwana mfise. Burya no kutizera bica n'umubiri uracika intege, ukumva umuntu ngo gise ngo nobyara, ngo je byaranse, oya byanka gute, ntibiranka. Yesu ashimwe cyane, ntago biranka. Wame witeguye ko ugomba kuronka ikibondo. Yesu ashimwe cyane. Ikindi ni ukujya kwipimisha kwa muganga, ugakurikiza inama z'abaganga, kuko nshuti mwene data, burya hari n'indwara zituma umuntu adashobora kwibungenga, bikanka ko wibungenga kubera indwara ufise. Indwara umuntu yandura, kandi kwa muganga barazivura zigakira. Burya na amibe nyinshi
irashobora nayo gutuma umuntu atibungenga, ariko barayivura igakira. Ego ikindi ni ukureka ibiyobyabwenge, ibintu bituma umubiri uhinduka, bigatuma umubiri umererwa alukoro nyinshi mu mubiri, nayo irashobora gutuma umubiri utakira umwana. Ikindi itabi, ibiyobyabwenge bindi bituma ubwonko butajya ku murongo neza, umubiri ngo ufonkisiyone uko wagakwiye gufonkisiyona, nabyo bituma umubiri ushobora kuba wahinduka, ntube wakwakira umwana bivanye n'ibyo byose. Rero nshuti mwene data, muri ibyo byose nakubariye, urizera ubundi ukanasenga Imana, ugakurikiza n'ibyo bintu ndakubariye, ubundi ukizera Imana, n'ukuri irabigenza neza. Samedi niho tuzoza dusenga, iyi samedi izoza tuzosengera abantu bibungenze, indi samedi ikurikiyeho tuzosengera abifuza urubyaro no kubyara. Ni ukuri muzobe ku mwanya kugira ngo dusenge Imana, ikiganza cy'Imana kimanuke gikore aho kigomba gukora, nuko amashimwe y'Imana abe menshi muri twe. Imana iduronse ibibondo, iduha abana b'umugisha, iduha abana bazogira akazoza keza, abana tuzosiga mu isi nziza, abana bazogirira igihugu no hanze akamaro. Shalom shalom.